Salibonani babukeli, lani balaleli lonke lisendaweni ezitshiyeneyo, abanye lisemakhaya, abanye lisendaweni ezitshiyeneyo. Salamukela lonke elikhonapha elizweni lakithi, abanye baphetsheya kwemngcele. Sengathi uNkulunkulu angalibusisa abelani kulolu lusuku lanamuhla nxa sikhangela isifundo sakuyona liviki. Abanye besilani kumaviki adlulileyo, abanye ingxenye liyaqalisa ukuhlanganyela lathi kusona isifundo. Siyalikhulekela, siyalicelela ukuthi uNkulunkulu alibusise, aliphathise nxa singena kusona isifundo. Mina yimi Umfundisi Ivonne Siziba, thungamela kusona isigaba ngilabafundisi engilabo labo abayingxenye yasona isifundo. Ngizathatha leli thuba ukubacela ukubana balamukele, balibingelele nxa siza kuthi singene esifundweni sethu. Ngizaqala ngosesandleni sami senxele. Salibonani balaleli, siyathokoza ukuba ndawonye njalo kulesi sifundo salamhlanje. Mina ngumfundisi uLulama Tshuma. Siyabonga mfundisi. Siyalamukela njalo balaleli esifundweni sanamhlanje, igama ngumfundisi uLungile Sitsha. Siyabonga bafundisi, siyacela mfundisi Sitsha usikhulekele bese singena esifundweni sethu sakuyona liviki. Asigobeni amakhanda lapho esikhona sibe lomthandazo. Baba wethu osezulwini, ekuseni siyabonga umsalo othando lwakho. Nasi isifundo esingena phakathi kwaso njalo ngosuku lwanamhlanje sisinikela esandleni sakho. Siphe ukuqedisisa ekufundeni, usiphe njalo ukuzwisisa lokubambisisa lokho ongamaqinisa alesi sikhathi. Ngumthandazo wethu okukholwa egameni leNkosi uJesu. Amen. Amen. Siyabonga bafundisi, singena kusona isifundo sanamuhla. Isifundo sesitshiyagalolunye lunye lapho esikhangela khona ukudala uGenesisi njengesisekelo, isigaba sesibili. Sizananzela ukuthi kuvike pheleyo besikhangela isihloko phoze esifananayo, kodwa sikhangele isigaba sokuqala. Ngithemba sihamba lani babukeli, sihamba lani balaleli, singena kuGenesisi kumbe sikhangele ukudala uGenesisi njengesisekelo, isigaba sesibili. Mfundisi Sitsha, mfundisi Tshuma, nxa sikhangele isifundo sethu sanamuhla sinanzelela ukuthi isifundo lesi siya sukela lapho esithiye khona ngeviki ephelileyo. Namuhla sikhangela amandla kaNkulunkulu abonakaliswe endalweni kaThixo. Siphinde futhi sikhangele indlela umhlaba wonalo odale waba yiyo yona, kumbe isimo sawona lumhlaba. Abanye bathi umhlaba uyisigaba, abanye njalo bathi umhlaba uyindingilizi, ulibhola. Njalo futhi sizaphinda sikhangele ukubana kanti ezinye ingwalo ebezitholakala emuva le incwadi ebezibhalwa ngamanye amazwe kumbe ngamanye amasiko bebesithini ngendalo, bebesithini ngalokho okubonakalayo. Sizaphinda futhi esifundweni sethu sanamhla sikhangele uGenesisi kanye lokuyiHedeni ukuthi kanti ilizwi likaNkulunkulu lona lithinta lokhu, izizwe ezinye zithini ngelizwi likaNkulunkulu langezinto ezikhona ezibonakalayo. Siphinde futhi esifundweni sikhangele ukudala lesikhathi, ngokunye siza kukhangela bese sikhangela futhi ukubana kanti indalo yona ibonakala njani embhalweni, imibhalo ithini ngendalo. Ake ngithi nxa sisungula siqala isifundo lesi sizananzela ukuthi laba bantu okuthiwa ngama-scientist mfundisi Sitsha emuva abaqalisele emuva le bebesithi nxa bekhangelisisa indalo kaNkulunkulu bagqile elizwini likaNkulunkulu ngezindlela bebengehlukanisa uNkulunkulu lendalo yakhe. Kodwa kwahamba ngokuya kweminyaka sesinanzelela ukuthi la ma-scientist kumbe laba abafundi abaningi sebefaka uNkulunkulu eceleni, babe sebegqila endalweni kuphela bafaka uNkulunkulu. Indalo iyazwisiseka yini uNkulunkulu engekho phakathi kwayo? Lithini bafundisi? Ngizaqala ngokuthi sifunde lapha ivesi esithungamelelayo usihlabelelo ngo-19 eyiyo indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda. Usihlabelelo ngo-19 ivesi ngelokuqala ithi yona amazulu afakaza inkazimulo kaNkulunkulu, lomkhathi uchumayela umsebenzi wezandla zakhe. Ngezinye indlela nxa sikhangele yona le ivesi
sinanzelela ukuthi iyasivezela ukuthi ngaphandle ukuchunyelwa kwevangeli kuphela kusetshenziswa iBhayibheli kade lokho sikhuluma ngalo amaviki wonke ngukhangela nje indalo ukhangele umkhathi ukhangele isibhakabhaka ukhangele ilanga ukhangele ubucwazicwazi lendalo uNkulunkulu ayidalileyo kuyaveza ukuthi uNkulunkulu wadalayo yezinye indlela kusithiya ke singela sizathu esokuthi hayi thina kasithunyayezwanga ngalokho kasimazi uNkulunkulu akula muntu lesizathu sokungazi uNkulunkulu ngoba ngokukhangela indalo ebusuku nxa uphuma ukhangela izinkanyezi ubona inkazimulo lendalo kaNkulunkulu nxa ukhangela inyanga ukhangele ilanga ukuphuma kwalo ukutshona kwalo ubona inkazimulo kaNkulunkulu ngisho lamazulu lezinyoni lakho konke kuveza inkazimulo kaNkulunkulu Tshuma enye ivesi ekhanyisayo khonapho ngowabaseRoma ngu1 ivesi ngu20 nxa sibala leyani ivesi iveza ukuthi uNkulunkulu lobe ngabonwa kodwa izinto esizibonayo azidalileyo ziyasikhomba kuye uNkulunkulu kumbe singayibala ngizayifunda lapha ubaseRoma ngu1 ivesi ngu20 ithi yona ngoba kusukela ekudalweni komhlaba isimo sikaNkulunkulu esingabonakaliyo amandla akhe angapheliyo kanye lobuNkulunkulu bakhe sekubonakele ngokusobala kuzwisiseka ngokwenziweyo ukuze abantu bangabi lasizatho sokuzigeza uthi yena ngenxa yalokho akula muntu ongathena uNkulunkulu kamazi nxa ukhangela indalo uhlubone yena uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu indalo ikhomba yena uNkulunkulu then bese kusithi lapha esifundweni salamhlanje siyakuvezelwa sobala ukuthi even iscience ama scientist endulo ngesikhathi sabo Isaac Newton lamanye aqanjiweyo laphana soze baqamba amabizo abo ukuthi babekhola ukuthi iscience yabo le Bible akuphikisani okunjengokuthi nxa befunda iscience nxa babe study science babekhola ukuthi yenza ukuthi abantu bazwisise ngcono uNkulunkulu then ngokuya kwesikhathi after iFrench Revolution yikho lapho okwaqala khona iscience iqala ukuphikisana leBhayibheli indalo sokungani kuthiwa uNkulunkulu uyedwa laphana iscience layo iyodwa laphana kwehlukana ekhathesi kodwa ekuqaliseni bekusebenza ndawonye so nxa sikhangela imisebenzi kaNkulunkulu sikhangela amazulu sikhangele ilanga sikhangele izinkanyezi sikhangele konke ukuthi kwakwenzileyo sikubonayo akula muntu olezaba akula muntu ongenza izaba lokuthi athi uNkulunkulu kakho ngoba ilizwi likaNkulunkulu liyakhomba ukuthi konke lokho kuyaveza ukuthi uThixo ukhona uyamangalisa ngithathekiswa ngumcabango ukuthi nxa ningaphuma ebusuku sithi uchilo ngikhangela isibhakabhaka ukhangela izinkanyezi ubuhle ezibo bona sibona kafitshane okuhle okukaNkulunkulu bese ngicabanga ukuthi silemitshina emikhulu esikhangela phakathi esibhakabhakeni lapho esingeza ilihlo lomuntu lifinyelele khona indalo kaNkulunkulu ivela ngamandla ngendlela emangalisayo sithi ufuna ukuthini khona lapho ngiyabona ukuthi uyachiseka ngithathekiswa indaba ekhulunywa ngumfundisi uTshuma laphana eyokuthi nxa sikhangela sifunda ngendalo abantu abaningi okuthiwa ngama-scientists kumbe abafunda ngeze-science ngabantu abazama ukucubungula okuyindalo kaNkulunkulu ngezinye indlela nxa singakhuluma funda ngama-geologists abantu abafunda ngegeography isimo somhlaba ukuthi sinjani so forth konke lokhu abantu abazama ukucubungula indalo kaNkulunkulu abafunda astronomy and so forth abafunda ngezezinkanyezi umkhathi konke ngabantu abazama ukuthi bacubungule bazwisise ngendalo kaNkulunkulu ezinye indlela engakutsho ukuthi sekuthethe iminyaka edlula funa inkulungwane ezithize
abantu belokhu bezama ukucwayisisa ngezibungwanyana ezidalwe uNkulunkulu bacwayisise ngezihlahla ukuthi lesi sihlahla kuze sibe nje sinje sasukela kunje inyamazana le ngibakhulume ngendlovu ukuthi indlovu balokhu bezama ukustada lokwesingathi imvelo kaNkulunkulu. So kutshengisa ilimitation kumbe kutshengisa ukufiphala kwengqondo yomuntu ekuzameni ukuzwisisa lokwesingathi yindalo kaNkulunkulu. Kube kanti ke lanxa kunjalo sesikhulumile ukuthi indalo yona leyi iyaveza ukuthi ngale kwayo kulomuntu kukhona owadalayo ole intelligence ole inhlakanipho edlula yomuntu. Siyabonga. Nginanzelela njalo ukuthi endaweni eziningi ezitshiyeneyo kulalokhu kukholwa okukhona okubana hayi umhlaba lo uThixo awudalayo ngendlela awudala ngayo uyisigaba wendlalekile nje. Sifundile kuvike pheleyo ngendlela uNkulunkulu edala ngosuku lokuqala olesibili lakho konke. Kanti vele umhlaba uyisimo bani? Bayakholwa phela abantu ukuthi umhlaba lo vele uyisigaba wendlalekile nje uchayekile. Kanti umhlaba nalo uphuma esandleni sikaNkulunkulu uThixo udala waphuma uyisimo bani? Uyisimo bani bafundisa umhlaba nalo esiphakathi kwawo? Angazi umfundisi uTshuma ukuthi ufuna ukuthi engxenye akakhulumi ngeke mfundi ivesi lapha engicabanga ukuthi engxenye labanye abafundi beBhayibheli ingabe ibaphazamisa ekuzwisiseni isimo somhlaba. Usambulo ngo7 ivesi ngo1. Usambulo 7 ivesi ngo1. Ngizayifunda lapha kuleli elesiNdebele ngoba ivesi engilayo laphana. Right, Sambulo ngo7 ivesi ngo1 ithi yona emva kwalokhu ngabona izingilosi ezine zimi emagumbini amane omhlaba zivimbele imimoya emine yomhlaba zisenqabela loba yiwuphi umoya okuvunguza elizweni loba elwandle loba kwesinye isihlahla. Engxenye umfundisi uTshuma ngakhomenta kuyona le ivesi ngakakhulumi ngayo. Ukuthi uJohane uthena ubona ingilosi ezine zibambile emagumbini amane omhlaba. Yes, amagumbi amane omhlaba amakhona amane, 4 corners. Umhlaba ulamakhona uyisimo bani? Kulamanye amavesi futhi eBhayibhelini ngaphandle kukaSambulo 7 ivesi 1 amavesi akhuluma sengazathi umhlaba ulamakhona amane amagumbi amane. uIsaiah 11 ivesi 12 siyakuthola futhi kukhulunywa ngamagumbi. kuEzekiel 7 ivesi 2 lakho futhi kuyakhulunywa ngamagumbi. So laphana njengoba sike satsho nxa besifundi izifundo ezidlulileyo ukuthi nxa ubala iBhayibheli kumele uqale uzibuze ukuthi umhlobo bani wombhalo lo engiwufundayo. Ungazuza ukuthi ngumhlobo bani wembhalo sukwazi ukuthi nxa uchasise njani. So ulimi olusetshenziswa kungwalo lezi lapho kukhulunywa khona ngamagumbi lulimi olusamfanekiso figurative language. Asikuthi sibili wayesithi ukuthi kulamakhona amane awomhlaba. Kuyafana nalokuthi uJesu kwesinye isikhathi kuMateyu 15 verse 19 ukhuluma ngokuthi enhlizweni yomuntu kuphuma imicabango emibi, ukubulala, ukufeba, inzondo, uqamba amanga. Nxa uJesu wayekhuluma ngokuthi enhlizweni yomuntu kuphuma zona ezo zinto wayengathi inhliziyo lepompi igazi lulimi olungumfanekiso. So lapha lakho kukhulunywa ngomfanekiso. AmaJuda nxa ekhuluma ngamagumbi amane babe sitsho ama direction amane. Impumalanga, intshonalanga, ningizimu, inyakatho. So yikho babekutsho lapha ababengatsho ukuthi ingilosi zimile enye ibambe ekhona endelana enye ibambe ekhona endelana enye ibambe ekhona endelana. Sithi angazi ukuthi uphendulekile yini lapha.
Ya, ngibona ngathi kuyaphenduleka. Ngezinye indlela okuvezwa ngumfundisi laphana ukuthi amavesi la abantu abangathatha funa enjengoba enjalo. Sisakhuluma ivike phele sigcizelele ukuthi iBhayibheli kalithathe linjengoba linjani linjalo. Kube kanti ke namhlanje siyavezelwa futhi ukuthi kayisiwo wonke amavesi esingawathatha enjengoba enjalo njengokuchasa kwamfundisi uTshuma laphana. Kulamanye amavesi abe elomutsho othize njengokuthi khathi esilapha uJohane nxa ekhuluma ngamagumbi amane omhlaba ukhuluma funa ngalokho esingathi ama directions njengoba esisho laphana impumalanga intshonalanga iningizimu inyakatho ngamagumbi amane kodwa wona umhlaba nxa sewukhangele ngokudalwa kwawo la ngokufunda lokuqeqesha abantu asebelakho khathi sibazwisisa ukuthi umhlaba uyindingilizi awukho flat kumbe awusosichapha njengalokho abantu abekuzwisisa kuqala ukuthi hayi umhlaba nxa ukhangele ngayekhona indelana uzafika ekucineni kwawo uye kulelana ikhona ufike ekucineni kwawo hayi umhlaba futhi kuthiwa uyabhoda umhlaba ngenye indaba manje nxa ubhoda mfundisi omunye kwabuza umbuzo nxa ubhoda indaba zingawi indaba nxa ubhoda izinto zingatshintshi zibonakale sezikwenye indawo ngesinye isimanga sona leso esimele sisenze sikhonze uNkulunkulu kuningi esingawuchasisa ngokubhoda komhlaba bathi bona it revolves on its axis uyabhoda ubhoda ilanga ngezinye indlela nxa sikhangele ilanga nxa silibona liphuma sithi lincane angithi kube kanti ke nxa usufunda ngokujula ngendalo kaNkulunkulu uzathola ukuthi umhlaba wona mncane khatshana kulelanga so thina yithe sibhoda silokhu sibhoda ilanga silibhoda nxa sithi liyatshona laphana siyabe singasaliboni leselisithekile ngalo so mfundisi ilanga litshoni hayi ilanga kalitshoni kanti manje nxa njoba izikhathi ziyabe zihambe ufike esigabeni lapho sithi hayi ilanga selitshonile kuyabe kome njani Tshuma lapho nxa alitshoni ilanga umhlaba uyabhoda ake lingichazele lisichazele abalaleli ukuthi ilanga litshoni kuyini okwenzakalayo ukuthi sizame ukuthi sizwisisise ukuthi umhlaba asosicapha kodwa indingilizi lolimo olusetshenziswayo ukuthi nxa ukhuluma uthena ilanga selitshonile kuyabe kungazathi lilanga elihamba vele umuntu nxa ekhangele uyabe ebona ngani ilanga yilo elihambayo umhlaba umile kukanti uyabusitsha ukuthi ilanga alisabonakali ukuthi wena selitshonile kungani lona yilo elihamba ilanga elihambayo umhlaba umile ngiyananzelela ukuthi nxa sifundela izwi likaNkulunkulu la khonoko elikuthinta abafundisi ukuthi hayi umhlaba uyisigaba umhlaba asosicapha kodwa indingilizi kuyasincedisa ukuthi sizwisisise ukuthi indaba futhi amazwi athile edlula phakathi kwezigaba zomnyaka ezijiyeneyo sizananzela ukuthi kwesinye isikhathi elinye ilizwe kuyabe kuyisikhathi somqando kwenye indawo kuyisikhathi sehlobo okuyabe kusitsho ukuthi umhlaba asosicapha kodwa uyindingilizi ukuthi uyisigaba kuthi ukuthi ngitsho even insaba zelanga ngazifika emhlabeni ngasikhathi sinye kuthi ukuthi ngalelanga liphuma ngasikhathi sinye kubo bonke abantu kuthi ukuthi lezulu ngafuthi lina ngasikhathi sinye so kuyasivezela lokho ingxenye sidlulela phambili emuva ngale sisakhula ngangijabula lela ngangivama ukuthi ngizwe ogogo abadala besithi nxa sokusiba iNew Year umhlaba uyaqhamuka ngo-12 ebusuku lizawuzwa qhamuka umhlaba lamadonki sekukhala lani angazi khonapho ukuthi ekuqhamukeni ekubhodeni kwawo lapha lizwisa njani indaba le yokuqhamuka kwawo lokubhoda kwawo well mfundisi angifuni ukuthi ngiye kuyona leyo yizo phela indatshana kade sikhuluma ngazi ukuthi abantu ngokuzama ukuthi bazwisise indalo kaNkulunkulu bafika lapho baphelelwa khona ngoba vele nxa sesikhuluma ngokudala lalokho uNkulunkulu lenjongo kaNkulunkulu ilanga kaliqalisi ebusuku njengalokho i-timetable yethu eyikho khona khathesi ukuthi
phakathi kwamabili sokuthiwa sekuyi-new year hayi nge-timetable kaNkulunkulu i-new year iyabe ivele iqalise ilanga litshona laphana ngosuku oluyabe ludlulile ngezinye indlela usuku lwethu olweBhayibhili luqalisa litshona lisiyafika futhi litshona ilanga lusuku olupheleleyo so lokhuyana imicabango lokuzisa kwabantu esingathi thina kufiphele ngifisa futhi ukuthi mbalekise ngokufunda lapha uJobe ngo26 ivesi ngelika 7 siya ku10 uthi yena lapha uyawendlala umkhathi wenyakatho endaweni engelalutho aphanyeke umhlaba phezukweze ugoqele amanzi emayezini akhe kodwa amayezi kawapatshaki yikusindwa ngamanzi uyayigubuzela inyanga egcweleyo endlale amayezi phezukwayo umisa umkhawulo okwengama komkhathi emanzini kube ngumngcele phakathi kokukhanya lobumnyama uveza lapha uJobe inkazimulo yendalo kaNkulunkulu ukuthi amayezi onala agoqelwe ngamanzi kodwa kawapatshaki ungaya ngale kwawo uza abaye baqathi indizamtshina uyakwazi ukuthi nxa ungale kwamayezi uyawakhangele phansi laphana kodwa kawawi amayezi afana nayo yiwo futhi esikhangeleleki ukuthola izulu kodwa nxa udlula phakathi kwawo uyadlula nje sengathi udlula phakathi kwentuthu so konke khonokho kuveza inkazimulo lamandla kaNkulunkulu indalo kaNkulunkulu yamangalisa sho nxa sisiya phambili siyananzela njalo bafundisi kakhulu ake ngithi ingxenye laba abake baba lethuba lokufunda esikolo ezingeni eliphezulu kuma university abake baba lethuba lokufunda ikakhulu izifundo lezi ezikhangela ngokuthi kanti umhlaba vele wavela ngaphi kungaphi lapho esavela khona kulezinto ezazifundwa kumbe izihloko ezithile ezazifundwa incwadi ezithile ezazifundwa ezazikhuluma ezinye lezi ezazikhuluma ngabo Gilgamesh ezinye ezazikhuluma ngabo Enuma Elishi njalo futhi sifika lapho kulezi ncwadi ezazikhuluma ngabo Atrahasis epic incwadi lezi lezinye zimbalwa ezasendulo zona singathini ngamafitshane ngazo ngendlela ezilandisa ngayo indalo kaNkulunkulu indalo kaNkulunkulu sifunda ngayo uGenesis 1 la kuGenesis 2 ongakhangela kuhle ama-archaeologist laba abagebhayo badingisisa ngembali baveza ukuthi eGibhithe lapha nxa bebegebha bathola amatshe izibhebhedi zamatshe leziya okwelezi indaba zokudala amaGibhithe lakho la ngapha emazweni eNear East lakho nxa babegebha bathola izindaba zendalo endaweni Mediterranean areas what so uzathola ukuthi izizwe zakulezo ndawo lazo zilezindaba zendalo indalo zangikhona kuyabe kukhulunywa ngezithixo ezidalayo angisoze ngingene kakhulu kikho ukuthi indaba zangikhona zikhuluma ngokuthi kwadalwa njani ngoba i-interest engilayo ngeyokuthi ukuze lezo zizwe zibe lezi ndaba zokudala kuyaveza ukuthi vele kuloNkulunkulu wadalayo njalo le ndaba yendalo kaNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi indaba ebikade ilandiswa idluliselwana kusiya phambili kwaze kwafika ebangeni mhlawumbe lokuthi kube lokuphambaniseka lokuxubana bese kuphuma ama-stories amanye angaqedakaliyo but indaba endalo eseBhayibhelini kuGenesis 1 loGenesis 2 indaba enganile engqondo eveza uNkulunkulu njengoNkulunkulu oseduzane labantu othanda abantu othi lanxa edala umuntu ambumbe ngomhlabathi sibili yena ngokwakhe engakhulumi ukuthi umuntu abe khona bese siba khona njenganxa kwakudalwa ezinye izinto but abumbe sibili ngomhlabathi aphefumule umphefumulo wokuphila kuye umuntu lowana aphinda aphumule laye umuntu lowana siyabonga
ngokuzananzela ukuthi okunye ukuthi into lapha ukuthi onkulunkulu kwakumele basebenze kodwa basebedala umuntu ukuthi umuntu kube nguye njani osebenzayo onkulunkulu bephumula. Ayisikho lokho esikuthola ngaphi elizweni likaNkulunkulu uGenesisi. Sithola uNkulunkulu nje umfundisi uTshuma njani esithi uNkulunkulu ephumula kanye labantu bakhe. Kadalele abantu ukuthi basebenze yena aphumule. Angazi mfundisi sithi ukuthi uyibambe njani indaba yezincwadi lezi eziletha imbali yokudala njalo futhi eziletha imbali yozamcolo ngendlela kwesinye isikhathi ephose iphambuke mbijana elizweni likaNkulunkulu. Nje umfundisi uTshuma esechilo laphana ukuthi amanye la engxenye okungama oral stories abantu belokhu betshelana ngemilomo ukuthi kwabanje umhlaba waso umuntu vele umbuzwa lawo lakhathesi ukuthi kanti vele umhlaba wasungula njani. So ngokuzama ukuphendula nalowo mbuzo baphuma ke lokuzindatshana lokhu okunye uyindaba okuthathekisayo yilokho okudalwa komuntu esingathi thina nxa ubala olunye lwengwalo zona lezi ezikhuluma ngokudala ukuthi kwabulawa omunye owathiwa nguGeshuthi wayehlakaniphile so forth then basebethatha umzimba wakhe legazi lakhe bahlanganisa badala abantu abangu-14 abesilisa labesifazana and so forth. Yikuzama laphana ukuthi bazama ukufinyelela badingisise ukuthi umuntu usungula ngaphi and so forth. Kodwa ke uzananzela ukuthi konke khona nxa kulandelela ngithi nxa kulandelela kuhle kungani ngakwenza ingqondo ukuthi emuntwini oyedwa kuyephuma abantu abangu-14 and so forth ukuhlanganisa igazi lalwana lelalwana konke lokhana. IBhayibhili ke inxa likhuluma ngendalo likhanya licacile libalulekile kakhulu liyaveza sibili ukuthi uNkulunkulu konke kule logic udala kwakhe. Siyabonga. Bese sinanzelela futhi ukuthi okunye esihlangana lakho esifundweni lapha ukuthi ngosuku lwesine uNkulunkulu umisa kumbe uphawula lezi zibane ezinkulu ilanga lenyanga ukubana zilethe ukukhanya. Zilethe ini ukukhanya. Lethini ngayo indaba le bafundisi ngathi kukhona kulesifundo esisitholayo lapha ngendaba yani yenyanga ngendaba yelanga ngendlela elethwe yabekwa ngayo esifundweni lapha. Kukhanya ubukhulu bukaNkulunkulu lamandla akhe kuyavezwa laphana. Loba nje laphana kubalisa ukuthi uNkulunkulu ngosuku lwakuqala wadala ukukhanya but ilanga kaliqanjwanga laphana uGenesis 1 verse 4 and then bese kukhanya ukuthi uGenesis 1 iverse kansaboni kahle laphana ukuthi nguverse bani lapho kudalwa khona ilanga. Ilanga lidalwa ngosuku lwesine. Okundithathekisayo laphana ukuthi vele nxa ubala amavesi amanye loba ilanga lingaqanjwanga laphana ukuthi lalikhona kumbe lalingabi khona uzathola ukuthi yena ngokwakhe uNkulunkulu wayevele uyikukhanya. Nxa ubala uzihlabelelo 27 iverse 1 yena ngokwakhe uNkulunkulu uyikukhanya. Ukhangela uExodus 13 verse 21 nxa abantwana bakaIsrayeli babesiya ezweni leKhenani nguye uNkulunkulu wayekukhanya kwabo. Uzathola lo Sambulo 21 verse 23 ukuthi nxa uJohane wayekhangela ezulwini wabona ukuthi kwakungelalanga but iwundlu laliyilo ukukhanya. So mfundisi ake ngithi Sitsha wena uthini ngendaba le yelanga lenyanga le ngendlela elethwe ngayo? Engunanzelayo lapha ukuthi umlobi kaGenesis fuqa umoya kaNkulunkulu wenza ngabomu ukuthi angaqambi
ilanga lenyanga ngamabizo awo uthi yena nxa eloba ku verse 14 lapha uNkulunkulu wasesenza izibani isibani sokukhanyisa emini lesibani sebusuku thina ke sibe sesikuchaza lokho ngokuthi esebusuku yini inyanga esemini kuyini lilanga kube kanti ke umlobi laphana nginanzela ukuthi wakuchiya ngabomu ngoba la amabizo awelanga lenyanga ayisetshenziswa njengamabizo ezithixo ezazikhona ngasempumalanga leso sikhathi so ke umlobi uzama laphana ukuthi akhiphe iconfusion sichilo ukuthi amabala asetshenziswe eBhayibhelini abalobi babephefumulelwa umoya kaNkulunkulu ngezindlela uNkulunkulu wakunanzelela ukuthi nxa ungaba le confusion leyo ukuthi kusetshenziswe amabizo awezithixo ngoba uyizithixo lezi ezempumalanga ezazikhonzwa izithixo ezazinamabizo elanga ibizo lenyanga ngezindaba lezithixo zelanga olezithixo zenyanga angithi so ke uchiya ngabomu ukuthi akhulume ukuthi inyanga lelanga abeze sithi izibane isibane esikhulu esikhanyisa emini isibane esincane esikhanyisa ebusuku bese sikuchaza ke sithi kuyini ilanga lenyanga okunye ngunanzela futhi kusigaba sona esikuthi emuva le sizananzela ukuthi izinganekwane zabo ababekukholwa ukuthi umuntu wadalwa uNkulunkulu esenzile zonke izinto waqeda wasesiba lomcabango ukuthi umcabango ongathi sengilibele ukudala umuntu wasebuya ngesikhiwo singathi afterthought uNkulunkulu esenzile zonke izinto umuntu wasebuya nje evele ngekho ngapi ecebeni likaNkulunkulu kodwa ilizwi likaNkulunkulu likwenza ucace kube sobala nxa sibala uGenesisi 1:26-27 uNkulunkulu uthi asenze umuntu ngomfanekiso wethu bekuvele kusecebeni likaNkulunkulu lokudala umuntu wesilisa lwesifazana uNkulunkulu asonto eyaphonkwenzakala kuye engqondweni esesithi sengiqedile hayi konke sekuphelile kodwa umuntu bevele secebeni likaNkulunkulu sizananzela ukuthi ukudalwa komuntu kuba ngenye indlela ngumqhele wendalo uNkulunkulu uthatha isikhathi sakhe afake ukuhlakanipha kwakhe ulwazi lwakhe lakho konke ekudaleni komuntu kuyawudiliza umcabango kumbe izimfundiso esizitholayo ke lapha njalo siyananzela futhi nxa sifunda ilizwi likaNkulunkulu lapha ikakhulu nxa sikhangele uGenesisi isahluko ngo5 lesahluko ngo11 sihlangana lezi zizukulwane Tshuma ezilandiswayo lapha ukubana ubani wazala ubani wazala ubani wazala ubani ungakhalisa uchapter ngo5 wonke isahluko sonke ukhangela u11 isahluko sonke uyekhangela lencwadi yeziKhronika zokuqala 18 usiyakhona uyathola ukuthi kule ndaba zonezi ukuthi ubani wazala ubani wazala ubani indaba zikhona kade zonezi izinto esifundweni indaba zikhona eBhayibhelini kumphathisa ngani umuntu ukuthi abekwazi ukuthi ubani wazala ubani wazala ubani kuncedisa njani mina ama stories lawa kumbe usendo oluku Genesis 5 lo sendo luku Genesis ngo 11 nxa ubala kuhle ungaphosa ukuthi wena kathi vele kube lokho kufakwa amabizo abantu lokuthi ubani waphila iminyaka emingaki wasesiba lo mntwana kungani ngamavesi angela ngqondo nje nxa umuntu ebala egijima kodwa usendo lona ngokwalo luyabambanisa uAdam ngoba lapha ababetresa wesikwa uAdam lubambanisa uAdam lo luntu abanye abantu ukuthi uAdam sibili ngumuntu owaphilayo owayekhona is a historical figure owayekhona asonganekwane ngoba abanye nxa bebala uGenesis babebona ngani ngama story imifanekiso nje ayisozinto sibili ezenzakalayo but lapha kuyabe kuqiniswa ukuthi laba ngabantu abaphilayo ngesikhathi esithile khona ukuthi bathi bona wasephila iminyaka engu70 ngemva kweminyaka engu70 wasezala umntwana ngemva kokuzala umntwana waphila iminyaka emingaka so konke khona kuyatshengisa ukuthi vele ukuba imbali kwestory kuqinisekile
ngiyengeze khona phana umfundisi uTshuma ukuthi ngezinye kuyadiliza umcabango othi wona nxa sifunda iBhayibheli sifunda nje ngama tale stories ngama fake stories izinto ezingazange zenzakale ngokuqala lokho sekuchasile umfundisi uTshuma. Okwesibili kuyadiliza futhi imicabango nalokuthi umhlaba wadalwa ngezigidi lezigidi zeminyaka eminingi eyadlulayo ngoba nxa silandela laphana usendo funa olwa Adam siyafika lapho Adam azala khona uSethi la azale igeneration elandelayo kulokhu kuqanjwa futhi leminyaka ukuthi uAdam waphila 930 years wasesifa wasokulandela uSethi la waphila 900 something years wasesifa and so forth. So kuyasivezela laphana ukuthi iminyaka leyi last week sakhuluma ukuthi there are literal days iminyaka ebalwayo ama days abalwayo. So ke nxa sesibala ke insuku zokudala sisuka kuAdam sesibala iminyaka yona leyana sibale olandelayo sesifika kokugcina kuyasipha i-rough estimate esingathi thina i-rough estimate yomhlaba ukuthi umhlaba vele umdala okungakanani bese kuphikisana lalokho okuvezwa ke ngama scientists le evolution ukuthi hayi umhlaba lo nxa sibala kumbe sistada amatshe sinanze ukuthi umhlaba lo ulezigidi zeminyaka. iBhayibheli yakwala ke kukhona ukuthi nxa silandela usendo lolu lalokho okuvezwe liBhayibheli kuyalandeleka kuhle kuclear ukuthi kusukela kuAdam siya kuzibani iminyaka ingaka. Siyabonga mfundisi. Ababalayo nxa bekubala kuhle ikakhulu bekhangele isahluko sona sesesihlanu bayananzelela ukuthi ngendlela okubaliswe ngayo ukuthi ubani wazala ubani waphila iminyaka engaka wazala ubani babala kufike iminyaka engaba inkulungwane lamakhulu amahlanu 1500 years kubuyela kusiya kuAdam khonale singahlanganisi lesahluko lesi u11 kuyaveza njengoba lesitsho badala ukuthi kuyadiliza umcabango kuyadiliza umqondo lo owe evolution lezifundo eziningi ukuthi bathatha izigidi zeminyaka ngezindlela kuphose kusiphe isilinganiso kumbe seminyaka somhlaba nalo ukuthi hayi umhlaba uNkulunkulu wawudala ngensuku ezingaka njalo ungabe uleminyaka emingaka hayikhona lokho kufuqwayo ukubana kwaba izigidi eziningi ezingaka lezingaka. Into engithathekisileyo enhle engikholisileyo futhi lapha Tshuma ukuthi kuyaxhuma uAdam ukuthi laye uyingxenye yoluntu akuxhumi Adam kuphela kodwa kusisondeza duze loNkulunkulu kuqinisa ubudlelwano bethu loNkulunkulu kunamathisela uAdam kuNkulunkulu uThixo ngoye owamdalayo. Nxa sekunamathisela uAdam kuNkulunkulu kuphinde kunamathisela uluntu lonke kuAdam sekunamathisela lami lawe kuAdam sekusinamathisela kuNkulunkulu ukuthi sizidalwa zikaNkulunkulu. Ngezindlela kuyasidonsa sonke kusibisele uThixo ukuthi sivele ezandleni zikaNkulunkulu siyimsebenzi yezandla zikaThixo. Njalo ngunanzelela futhi nxa singakhangela ilizwi lonke leli ikakhulu lanxa sisuka kuTestament elidala siya kuTestament elitsha sihlangana loJesu sihlangana loPauli bayabuyela kuTestament elidala. Kuyini okwenza ukuthi babuyele kuTestament elidala? Kuyini okwenza ukuthi ekufundiseni kwabo ekukhulumeni kwabo konke babuyela kuTestament elidala ikakhulu kwezahluko zoneze sokuqala kuziwe kuma kuchapter 11 okwenza ukuthi kube yifoundation yini okwenza ukuthi bakusebenzise ngalindlela? Nxa ukhangela uJesu kuMateyu 19 verse 4 lo 5 uthena lo owabadala ekuqaleni wabadala owesilisa lo wesifazana lo Marko ngu10 verse 6 lo kusiya ku9 uyakhuluma ucizelela into efana nayo ukuthi uJesu yena ngokwakhe okubhalwe kuGenesis 1 lo Genesis 2 mayelana lokudala kukaNkulunkulu wayekuthatha njengona kunjalo ukuthi lokhana imbali sibili kasoma asizonganekwane. Then laba ungakhangela futhi la mapostoli babe chumayela kuzintshumayelo zabo babekhuluma ngokudala kukaNkulunkulu. Mina
kulento engiyinanzelelayo lapho ukuthi njalo isifundo sithe siqalisa sananzelela ukuthi iscience ama-scientists abekade evumelana leBhayibheli mayelana lendaba but ngokuya kwesikhathi sokuqala ukwehlukana iscience ibe yisibusiso esikhulu kakhulu ngoba namhlanje siyahamba ngezimota namhlanje siyahamba ngezindiza mtshina kulento eziningi asebezidiscoverile but kodwa lapho okuba lohlupho khona kulapho abantu asebebona engazathi science kayivumelani leBhayibheli njalo umuntu nxa ese reason scientifically kumbe ngithi mina ebona engazathi science yiyo yikho yabona ngani ungafeyinta khona into yokuqala esiyenza sesidinga ukuthi sikugijimise lesibhedlela kasikhulumi ngokukhuleka sikhulumi ngani ukutrust uNkulunkulu ama generations lawa angapha kasisamtrust kakhulu sokungani kuthiwa sitrust ukuthi izinto zenzakele ngesizathu esinye umntana upasile ngoba bese isikole esihle umama usilile emkhuhlaneni wakhe ngoba besimuse kusibhedlela esihle silama odokotela abafundileyo so kungazathi si reason from cause to effect ukuthi le into yenzakele ngesizathu esinje ngenxa yama ye science but yona kayi wrong iscience eyiyo iyavumelana leBhayibheli kakhulu mfundisi nezinye indlela umfundisi uTshuma ukushoyo ukuthi isizukulwane sethu isizukulwane esifuna iproof le evidence kudala sasikwazi ukuthi abadala babesithi bangakutshela kuphela ngomlomo ukuthi hayi ungahamba nyovane uzawela engozini kumbe bakhulume nje ngendlela uzakwenzakala lokho angithi sikukholwe nje khona ngoba abantu bawukhole khona okhana kodwa khathesi abantu bakathesi futhi bafuna ukususa uNkulunkulu ku picture izikhwicamfundo zalezi insuku bafuna ukumkhipha uNkulunkulu ku picture yendalo kube ngani nje umhlaba uyaza izinto ziyazenzakalela nje amavesi la wonke esifunda ngawo namhlanje ajonge ukuthi asibisele ekutheni sizwisise ngizanika nje afunda nje eyodwa la abaseKorinte abaseKorinte bokuqala right esivezela ukuthi umhlaba wonalo 2 Corinthians right baseKorinte besibili ngo4 iverse ngo5 sisiya ku6 ithi yona ngoba siyachumayela hathi thina kodwa ngoKristu oyinkosi ngoba thina siyizinceku zakhe ngoba sikwazi futhi ukuthi uNkulunkulu walaya ukukhanya emnyameni kwabakhona ukukhanya ngezinye indlela uNkulunkulu ofana nayo ulayile futhi ukukhanya enhliziyweni zethu ngezinye indlela ingqondo yomuntu esemnyameni idinga ukukhanya kwelizwi kaNkulunkulu nxa sikhuluma ngedarkness sibiyele ngalo creation kumbe ekudalweni ngale kuthiwa umhlaba wawembeswe yini yibunyama ngithi right uNkulunkulu wasisiya kube khona ukukhanya kuverse ngo3 Genesis 1 ukukhanya kwabakhona uPaul lapho uthena yona le verse refer kiyo futhi ilethe ukukhanya ezinhliziyweni zethu ngoba inhliziyo zethu zazigcwele ubunyama besono lengqondo zethu zazigcwele ubunyama besono kodwa uNkulunkulu waseletha ke lokhu kukhanya okulelizwi kaNkulunkulu so ngithini ngamafishane ngithi mina ukuxwayisisa konke abantu abangakwenza lokuzama ukuhlaziya imvelo konke abangakwenza nxa kungeyamanga eBhayibhelini elizwini kaNkulunkulu kuyize yikubona abantu abastada abangastada kumbe evolution bafuna ukuqhathanisa lelizwi kaNkulunkulu bastadi science bafuna ukuqhathanisa lelizwi kaNkulunkulu ngoba bekustada kukodwa ngale lingekho ilizwi kaNkulunkulu vele kuyize kakuncedile siyabonga mfundisi ilizwi likaNkulunkulu liyisisekelo sakho konke ezinye indlela konke singakudinga konke singakudingisisa ingabe iscience ingabe izifundo bani ingabe ukuchwayisisa bani nxa singakwenza sidinga ukuthi sizwisise ngoThixo kanye nendalo kaNkulunkulu sifake uNkulunkulu eceleni akwenelanga akungeza ke kuphumelele futhi ukufaka uNkulunkulu eceleni bese sidingisisa ngendalo yakhe akusidonseli empenduleni ezipheleleyo eziqondileyo asibuyeleni elizwini likaNkulunkulu
sigqileni elizwini likaNkulunkulu njengesisekelo sizwe ukuthi uThixo uthini empilweni zethu la ngakho konke okumayelana lempilo zethu ikakhulu elizweni lakhe. Siyalinxusa babukeli, siyalinxusa balaleli ukuthi imihla ngemihla lapho khona kuziphi ithuba lokubuyela elizwini likaNkulunkulu, lapho khona akuziphi ithuba lokudingisisa intando kaNkulunkulu, siyalikhulekela njalo ukuthi uNkulunkulu abe lani aliphathise alibusise phakathi kweziphephezi esikizo kule mikhuhlane. Abanye bayagulelwa, abanye lokudla abalakho ezindlini, abanye kuningi esidlula phakathi kwakho. uNkulunkulu aliqinise alibusise abe lani, asihlanganeleni kuvikezayo. Umfundisi uTshuma uyasikhulekela. Asikhuleke nini. Babo sezulwini siyabonga umuso ongaka ukuthi usihlanganise kuyona le indawo ukufunda ilizwi lakho. Esikucelayo ukuthi umoya engcwele ngani leli lizwi engaligcizelela ezinhlizweni zethu. Bese kusithi ngelinye ilanga elingekhatshana ngenxa yalona leli lizwi sibe khona embusweni ozayo. Sikhuleka ngegama likaJesu Kristu. Amen.